Dobar dan, evo gledamo jednu partiju koja se odigrala između dva igrača. Jedan je Bambi Molester, čovjek opakog nadimka, i Bruce na drugoj strani, Bruc. Kak već. Kako je tekla ova dramatična utakmica? Bijeli počinje sa E4, to je klasika. I crni odgovara isto tako. Najtipičniji početak partije i to je dobro. I onda ovaj konjev napada odmah crnog pijuna i crni ga štiti. Lovac ide na C4 da bi napao ovo slabo polje. I ovaj stavlja na isto mjesto lovca i to je talijanska partija, talijanka. Tak se igralo, čuo sam prije ne znam koliko, svi su tako igrali. Onda jedan je slučajno stavio navodno lovca ovdje i tako je počela španjolska partija. To je španjolska, ovo je talijanka. Znači lovac udara na ovo tu polje. Kad bi nekako konja sad doveo ovamo, onda odlazi top ili kraljica ovih maknuo, znači odlazi top. To je ta poanta. I sad šta ovaj radi? Aha, znači ovaj stavlja lovca isto tako napada ovo polje. Dakle, onda idemo dalje, sad ovaj sa pionom ide ovamo. Brani ova dva polja. Odnosno napadaj. Stavlja konja ovamo i ja nisam opće šahovski nikakav stručnjak, ali znam da su ovak dobri potezi i ovak se na početku taman igra. Sad su oba otvorena za rokadu. I to je cilj otvaranja isto. I sad prvi put bijeli ulazi u neprijateljski teritorij sa svojom vojskom, dolazi konj ili vitez. I ovaj ne ferma živu silu, on ide u rokadu. Bijeli ne ide u rokadu, on razvija kraljicu. I ovaj sad napada konja. Konj se ne povlači, nego ovaj stavlja pijuna ovamo. E sad, crni može pojest ovoga. I onda bi ga pojeo isto tako i bijeli ovdje i otvorila bi se ova tu crta i kralj bi bio dosta izložen. Ali ovaj nije pojeo, nego ide ovamo dalje na centar. I ovaj tu ulitava između dva, vilicu radi između lovca i pijuna. I ovaj napada kraljicu. Kakav ulet. Bijeli miče kraljicu. I ovaj sad jede. Jede i ovaj. I sad kad bi bijeli pojeo s kraljicom, izgubio bi naravno kraljicu. Tako da ostaje na ovome. I tu je crni evo dobio poziciju. Bijeli ide naprijed. Radi vilicu na pijuna i konja. Ovaj jede. Bijeli s konjem ovamo. Napada kraljicu. Ovaj to jede. Opet napada konjem kraljicu. Ali sada bijeli daje šah. Kakav drski upad. Bijeli šahira i sad ovaj ne može jest kraljicu. On jede to konja i bam. Doviđenja. Kakva drama, kakva drama. Evo, šta je dramatično tu? Da se vratimo. Meni je tu bilo zanimljivo što vidim da ovaj Bruc ima, znači bijeli 661, a ovaj je već na 825. Tako da ovaj kao, ajmo reći, više partija pobjedio, kao ajmo reći da je bolji igrač. Ali tu ga je crni rasturao. Znači, osvojio ovo tu polje i bijeli se povukao, gotovo. Ostalo je ovo polje osvojeno od crnoga. Evo, to je ta šora bila. Jede ovaj i sad ovo više ne jede s kraljicom, gotovo. Znači, tu je bijeli izgubio. I tu sam se ja malo čudio, kako ga to ovaj crni rastura.
I sad je ovaj otišao pionom naprijed. I ovaj jede. I šta je sad mogao bijeli napraviti? Odmah, mat. A ne, konj je bio ovdje. A, da. Znači, trebalo je nekako odvući ovoga konja. Inače, ovo je tipična situacija ovako. Znači, dođeš s kraljicom odmah kraj kralja i on je ne mre pojest jer nečim drugim čuvaš kraljicu. To je jedan od tipičnih matova. Znači, trebalo je maknuti konja. Kako se sad ovaj konj uspio maknuti? S tim da ovo konja ovaj ne ide uopće cijelo vrijeme. Valjda zato jer se boji da se otvori ova dijagonala. Napada kraljicu. Ova jede i sad mu je ugrozio konja. Tak i sad se valjda konj maknuo. Ne, da, došao je s napadom na kraljicu. Da. Kakav manevar. Sad ova jede ovog konja. Šah. I sad jednom pojemo je s ovim, međutim mat. Kakva igra. Jako dobra partija, meni se baš dopada. Počelo s Talijankom. I pobjeda bijeloga. Svaka čast i jednom i drugom. Pozdrav!